May buntag bay. So pila ka days gamit ang t-shirt ba. Then hiwi siya pagabot ang itong tindahan niya hiwi. Yan muna siya sa baan niya. So today what we're having is natay limonsito, limon na itong juice. Sinsya na sa kanang kuhan katag kayo. We're also having bangus. Yes, smoked bangus and nagaming steak na murag sobra. Ako na naglutuon siya. So that's what we're having. Yeah, limonsito. Yes, limonsito. Ako'y kanang set schedule for today's vlog. So wala sa klaro ang vlog na karon as usual. So yeah, if you notice that I've been making a lot of vlogs lately, I've just been using the Osmo Pocket 3 and bisig ko silang vlogs akong ibang buhat. So the previous vlogs you can see is that tarong kayo kanang napay kanang talk about stuff, reviews unsa. But lately I've been not wala kay ko himong content. So I'm just making content out of my life and yeah, that's it. So kung sa latong vlog karon, it's freestyle and yeah. It's me trying to find out nang ita ko sa kong style gyud nga nindot para ning vlog. Also, I want to show you. Muna mo labada. Wala lang, yun na lang muna mo labada. And muna ang among lemon na ay cherry tomatoes dito. So muna siya. Hey. So at the moment wala tay klarong content. I don't know what to do, but I'm gonna show you my place here. So this is my computer and this is where I work. Sometimes this is the garage, not our car. So dire siya mag-work. I'm using a Mac Studio. And yes, dire mga gamit, all the stuffs, batteries are here. So just keep them there. It's a bit crowded now because I didn't clean it. This is my light for the vlog. Got some stuffs there. Charging station is there. And those are the bags. So that's my photography kit. That's my videography kit there. So some other items are there. That's my lighting, Ulanzi lighting. So basically that's it. And then a lot of stuffs here, kuti stuffs. And as we go here, I just moved this one. This is from Alden. Kanang padako lawas gear. And I'm gonna go out here. This is my parking lot outside. Bins. Yeah, nakipakita nyo sa kani siyang ari. Muna yung backyard which I haven't used. Dari yung mga stuffs nga di magamit, but I need to close this. So I'll keep on cleaning this. Yan na ako siya bumaw. Yan muna siya mga hot water. Kaya pero yung mantugdong rin. Naka-stock sa hot water. Sa ring lock. So as of now, wala ko kabawon sa akong i-content. Wala ko kabawon sa akong i-vlog. But we'll just do a quick walk to the neighborhood up here. Again, this is my office. Part-time office na pamay ka ng aircon diri. So kung siya katag, gini siya kay katagon ng yugo na una. Shoes are there. My J's. Anyway, muna siya. So yeah, wala ko content for today. I'm also using this microphone here, which I don't like because I know it's gonna be windy and maguba ang audio. So yeah, quick walk ta. It's still heading spring now and medyo bugnaw na siya usahay, but now weather's good. It's not really bad. Yep. So many. This is our neighborhood. So ako ning sa front kay na siya balcony. I always like balcony. Kada sa Joe. Nice na siya balcony. And yes. So ang park sa mua nara diri. Show you. Nara dawit diha. So ang balay nara diha. And that park. The thing is, I seldom go to the park because I'm top full on. So sunset's good today. Sun's really shining good. And I'm just going out now because kanang nag-try ko edit and then yeah, plus in ADHD ko. I want to do something. So di ko ka-focus og edit. Yesterday akong ibuhat kay kuti-kuti lang ko sa akong kuan, sa akong Ronin, anang butang kong skin. And right now wala po ka edit. I need to edit. I need to finish one
if I can do 2 weddings. Yeah, kasi na ako ipudo kabuk na puno. In the next few days na sila mapuno. So we should be ready. I think I have 2 this coming April. Ngakuha. But yeah, tomorrow should cook kasal, so sa daytime I have a lot of things to do. Yep. That's it. We just came out of the park right here. And I nag-soccer. I used to play soccer. Di lang umayo. Check that out. There is the kids playing soccer. Yep. So, yes. Well, that's good today. Nag-jacket ko, but paniguro lang ni siya. It's not really that cold. Pwede siya with jacket. But naniguro lang ko kayo niya. Kahit nagpugnaw. Yeah. Weather's good. What time is it? 6 p.m. So, by next week, mukha na ni siya. Ang light kay mo darker na. Kay wala na yung daylight saving time. So, mo us-usang oras. So, mulayo na mong time sa Pilipinas more. Anyway. Gutom nung ko noon. Nakong kaog sima-sima. Wala yung problema ron. Pwede ko mulakaw kadto sa front. Palit ko kadto sa mga tindahan. But I don't want to do that. Well, I'll show you one thing also here. Kanang mga balay diri. Kanang mga balay diha. Suya sa guana kana sila. Nasa balcony. Yeah. Pag oran siyang gitukod, yeah, kanang naka-face man na siya nga sa kuan sa park. So nindot kay kanang kilid nindot kay siya balcony. I-zoom na ninyo gunsa. Kanang pinaka corner ganahan ko sa balcony niya. Although katong sa likod nindot siya kay subtle ra tago ra sa ka. Dili kay kita sa mga tao. Nara sa kanang kilid, but kani siya nga balcony nindot kay corner siya ba. So makita ka dapit sa daan, pag kani siya. Makita ka sa daan, makita sa kasa diri sa park. Nindot kay kada buntag ba, ana lang ka mag-exercise or maglingkod-lingkod, magkape-kape. Kaya mong balcony na may takob kay kuan mo value man sila nga riog kanang kuan kanang privacy. So mas mainang dili ka makita. Dili nimo makita ang kuan mo na siya. Oh, pwede mo din zoom unzoom. Gatay. So kung ako ni siyang anaon, tistingan sa ko niya. Ako niya anaon, makasaka. Uy, pwede di ay. Ana lang. Uy. Plus may hindi ko ka-control. Ito na yung zoom siya niya. Kani siya para saka-saka. Let's go. So, yeah. You see now, hangin na gamay. Pati na nagpabinaon sa gimbal. So, mura ni imong malakawan that you can walk. Naidag kang walking path around. And that's nice about us here. Okay, na mga inani. And then, as you can see, muna akong walking path. It goes all around. Comes back here. Yeah, diha dapit mo among balay where we're staying is asa to. Kana diha. Kana siya diha. Kita ka ng bintana diha. Itong i-zoom. Kanang bintana diha. Amo ana. Dapit sagdan. So nindot ta siya na balcony ba maka-face ka ribat na may silingan sa tubangan, so bawal ka privacy. That house there is nice also kay na siya murag balcony. Kaya naka ganahan tag balcony. Nagasiling kuranan gibutang sa kilid. Wala, nalagi na siya. Naasa iyang atop na sige butang ang lingkuranan. And yes, so ani mag-walking lang. Need a good sana ampun sana. Anyway, so muna siya mong lakaw-lakawan diri. People will walk here like that. And oh, that's a magpie there. Okay, klaro. So muna siya mong walking track. And the thing is, yeah, wala gyud kay excuse nga di ka mag-exercise. So the thing is also, isud sa kay exercise kung pirmi tugnaw. Sa to pirmi mainit, so ikan kapugos kag bangon sa tuwa kay iinit. Diri kay tugnaw kayo igbangon nimo pisti tugnawa. Di ka ganahan mo lihok. Matiko na lang taong ka. Mura na siya. And yeah, Laura walks around here every morning. It's been hard for me to get up every morning. I don't know, it's like maybe stress or a lot of shit. Oh, kalawang tree. Look at that tree. Nindot no.
tagak-tagak na ang makuan. Yan, dito siya tanawon kung maghangin. Yep. So nanasan siya agyanan diri nga side, maka-exit ka ngadto. Kada diha, maka-exit ka for adto sa mga tindahan. And mana siya. So you can just walk around here. Pero dili ka mobuhat sa ibot. Dibaktas mo nga rin sa sagbot. Adto ka sa walking path para dili maguba ang taktan ang mga walking path area. Alas na. I've got to say today's weather is really good. I mean, really good yun ang weather today. Like, nag-hoodie ko kasi I just got a cheap hoodie nga ganahan sa ko. But yeah, I think the weather today is very good. Also, one information on one thing sad kay kanang pati mag-lighting unahan tang storya. So dabang ka nindot sa diri. Diri magsiglingkod si Laura kada buntag diha. And then diri look at that. And that kayo you can see the leaves flow sa wind. That's what Laura told me. So this place here, sige walk si Laura diri. Yep. And ang aring mga kuan playground. That's it. You can do some stuffs here. Nasa lang yung playground dito sa nahan. Mga amuran siya gym na talawa. Anyway, yang floor kanang murag sa rubberized, kanang murag sa Abiliana, mas dindot. There's barbecue tutuanan, free rin siya. You can cook barbecue here, just hold the power nana right there. And this is the playground here. Yeah, that's it. So yeah, and nasagya po ko sa walking path. And yeah, playgrounds there. There's also other playgrounds around. So yeah, there's a lot of kids here and everybody can just play around. Yep. Yeah. So yeah, ay mga playground gali, which is accessible and it's nice. Yep. So gikan diri sa playground, diretso tangad to. Ya pauli. Nagkamang tao dia. Likod ta mangagi, likod ta. There's a lot of kids right now, so let's just go the other side. So on sa tong sulti kanina, I was tiag lighting eh. Sige lang. So what I was talking earlier kanina is that kanang kanina Tagalog kayo. So what I was talking earlier kanina is that usually mo palit kog stuff nga kanang ang medium man ko, ang mga medium nga stuff dere kay kanang tako. So small ko nga ri. Mura siya kanang Australian nga medium is small. So nang sa extra small. So usually kung palit ko mga sinina, small gina. Mga aga. Not necessarily small, but ang sizing is nga small. And then what happened now is that ipalit ko ning hoodie. And as small, okay, dako ba akong tiyan, mura akong budbud. So this one I had to get the medium one. Pati mag-lighting diri ako nagastorya no. Sap. Ani mas tinati siya nga lighting. Muna siya kung video ka mag-photographer saga, dapat kibaw ka sa lighting. Dapat kibaw ka nga ang light sa now. Dapat kung gusto ka creative lighting, takilid kamay na nagamay shadows. Pagpipikas tingali. Ana, na kamay shadows. Mas kag-clear imong naong kana, may kamay dramatics. Anyway, watong ingon nga kanang before small akong ginagamit nga ring stuff like small nga shirts, small nga hoodie, small everything. But lately I've been getting little medium ones. I mean nga nambog na ko. So yeah. Anyway, ulit ako kay 1% na akong battery sa akong transmitter. Gotta go. Kana bitaw gigutom na hangin ay. Kana bitaw gigutom na kanya makita ka na 500 meters na McDonald's kito. 24 hours magina na. Anyway, so nakatuyok lang ta one round. Tour lang tag one round. So, untay pan
Nasa sila gamay nga pison nga rin. Gamay nga pison. Anyway, uli na tayo. Dali battery akong transmitter. So, wala nagiday battery akong transmitter. Ako wala rin tingog. Nalagamay mga wind noise pero wala siya. Wala na yung baterya. Yatis. Kasi ni siya plate number ay 555ZZ ZZ. Na siya corner nindot sad pero na siya yung marag atop. Nindot sad na atop. Nindot sad wala. I don't know, naglibog ko. Kamay ra siya ba? Pero okay na ko inana nga ba ko ni. Or kani. Yeah. Let's go back in. Mura ni. So yeah, this is it for this vlog today. See you again tomorrow. Same time, same channel. Yeah. Last minute, I need to pick up some things from Laura and go sa Takali. Uy, natay parcel. Ooh, parcel. So, nyari ko calls kay rescue ko ni Laura kaya dagan siya napalit, and what happened was akong yawi na hotdag battery. I could not lock the car, I could not start the car. Nakapalit ko lahat ng battery, dadaliin niya ako ng gilak. Sorte, because canola oil is half price. There you go. Nice. So, maghimutag donut. Half price mo ng yogurt. Let's get the yogurt then. Duhan ako ng yogurt kasi una nagsige ko yogurt niya. Na last akong ikaon o ganahin. So, maybe I like it. I don't know. Not sure. Usual shopping sa Kohl's. Muna siya. Ayan, mga itatag pahumot. Pahumot sa... Ano naman to? Wala akong kita da. So, here we are. Ended up with a lot. I mean, a lot. Huli ata. Hopefully, makuman ang vlog rin. That made me miss my BMX bike. Yeah, I used to have 2. So, abot ako sa balay and muna gini siyang tinod ng ending. So, magkaon ng tag ka ng kaya. Kaya and peanut butter. So, muna siya. Walay lighting. Walay dramatic lighting kasi itapon ko. Anyway. Edita. Edito sa namin ako.